Neki dan, kad je dolazio Robert Dacašin u Mostar, kad sam ga vodio po Mostaru, pitao me, reci mi neko tradicionalno jelo ovdje iz ovog dijela Hercegovine, ali samo što je karakteristično za ovaj dio. I meni je odmah palo na pamet sarma u lozovom listu. Znači ne japrak, ne sa mesom, nego sarma u lozovom listu. Znači za tu sarmu u lozovom listu vam potreban lozov list i to mladi, prvi, neprskani lozov list. Potrebna je riža, potrebna je zeleni luk, potrebna je menta i šta je mama još potrebno? Je li to? Ulje, sol i to je to. To kad se napravi, to je... sad ću ja to lagano snimati, ja sam rekao mami snimat ću se, mama rekla to će malo teže ići, onda ću ja ovako snimati, a mama će biti tamo u backstage-u raditi. Ja sam već nabavio tu oko 100 komada, tako mama, oko 100 komada lozovog lista, tankog, finog, kao što mama kaže, mora biti proziran, ovako, fin, lagan. On će se prvo obariti, ali cijeli ćemo proces mi to snimati. Zahvaljujem se svim sponzorima koji su dali. Trenutno ovdje sponzor će biti dole u linku i njima se veoma zahvaljujem. Sponzori koji su ubrali ovaj lozov list, jer mi tog lozovog lista nemamo. Nekad smo imali odrene oko kuće. Znači, tim ljudima se zahvaljujem i stavit ću dole njihova imena, čisto i zahvalnosti, koji su mi dali ovaj lozov list i mentu. Sve ostalo možemo veoma lako nabaviti. I sad ću vas provesti kroz proces pravljenja sarme u lozovom listu. Evo vidite kako to je već pripremljeno, mama je to već odvojila. Evo vidite kako to izgleda lijepo ta lozov list i ovo je menta. Tu nju svi smo dobili. Sad malo nje oko kuće imamo, pa ću ja još ubrati, malo nje više treba. Evo, ono je već pripremljeno i sad sljedeći korak je da se ovaj list obari. Jel' tako, mama? Znači, mama samo klima glavom, ko jest, neće da pusti glas. I to tako počinje.
I evo ga, finalni proizvod. Evo.